Tunin Committee on Tribal Unity Minin Kukizo Chate Hozo se Milhiten Thasimit Dinga in Nejuwa Nato an Patnau Tasom Hanga Hungwal Tolhonin Tunihin Namipite Hozo se Ikigin Tain Dingovin Tunihin Committee on Tribal Unity Minin Tupun an Kine Nomin Adin Tuchunga State government pressure zia central government in decision Allah 22 Assam Rifle le 9 Assam Rifle Kampu pi le Chuchanpura withdraw ki ball ding pa hit hichin avit sahi tu masanga ningkum 6 June chuteng 7 June Mr. Pramod Singh in Kampu pi district 15 kilometers hi blow ki ball ding hi tia aman phatasa declare han ball chuzong le Manipur CSO tu gal sunga dinga alin pena ane yoko komi injong kukizo chate sunga hichi 7 June ni kho azing ni kho war declare han ball hi hichi navet sa hi hichi declaration ane pau hi tu sunga Assam Rifle 10 ni kila do ding hin kukizo chate sunga hi hichi apon do saw pa hi hunglung dinga togon ane yeweti hi ginmon alinta akinei tolhona hi tunia hi kukizo chaten yum namon chewa nasata a kiging sadema imuwa chutel adea kuki village volunteers ho inno nasata a lung hlali hi la igamu inamu wengdinga nakipi do no banwa nasata pan na la zom jing pe ding winjong tim na le taw na hong kinai jin chuting le jingni kho hile parliament na Manipur issue ki seiding hiti Union Home Minister in anna sei hi jingni kho hile ipidin muna idin diu yang ki sei theilo ahin hizein committee hon bol thei to thei lunggyal hin kinai jin tin mi pi panla na thei dola thang khan samujong le mi pin kilung khatta pan in la dingu parliament na isung thu hi tu chungai phattasa ahung ki seya idimanu ingai chat pau hi to mul so theina dingin hilanga hin plan na sata akigong jingin hichetalhona hi phunle hela kilung khata inapan khom jing dingu jong hin tem na hong kinai kinin imakho wa hi to gon tamta akinai jin mi pi het thejin tuni hin akisei do thei pun hijong le kanam mi pi te ho lungneu po hitin inam lam kai hobin nam mi pi adingin to gon thilgon tamta anejiti hi sumil lovin lunglen ta in separate administration movement muna dingin pan na satan lajing hitin atengle hichichung changa hi media briefing yong anaki bolin hichitalona hi iho namsunga headinga avela kin seikin hi hichito kisaya thilso ailo le dei umlo thil ahungso kha ahile Ministry of Home Affairs chutenla Government of Manipurin mo akipo ding hiti yong aneki seido ahin hichitalona hin kukizo chate lungneu po hitin nasatan panlaw hitin thu aso dungzuya panila khom jing ding hiti hi Committee on Tribal Unity mina team na le het sa na hungkina hi